Wat kahnali le shachmalop sastalkin, junten masek takte shuyabach Dios botiki, tu menkachay kesh kuchul, taktatana hesh utiak bisika woheltes lutz oketel kanambalo kuyuch pahlo waitrumesh, yetel titula kaliok olkap. Beshaloma tutubu tontik etelumilo bihanos meyahtiulak nachtushok, tustik humpel kubent antiop. Kashi kachetas malo tiobe, beituno, con escaja yetelek anan meyaha kuyalik beya. Tulacal Yucatecos Kasik Uchukik le 209 el Jabob Kajacob unos bate lil utialukastal halkabil waitno lumeshe Beo kutzokol utzabal unaxale bandera Kuyala labaro patriole no halach waitunos lumel Yucatán y un Mauricio Vila Dosal Tucubas le no bol tile primaria Leopoldo Arana Cabrera Talob tu nos kahil muna lehela tu yo la tu lot silob le yash kuchil tile uketlamil ukaya le himno nacional. Beshano le 17 tenel nos muchbal kuyal al cumbre tu yo la lejes olal kubetal waitunos lumil Yucatán tu kinil 19 ka tu kinil 19 tile winala le tu pastalil utial tu lakal Yucatecos utial es que tone kanan makom utial betach no hoch meyahob utial ukamal tulakal ulabob kukuchlop utial muchba hacheta kana no titulakal kahla yilobo beituyala le no halach waitunos lumil Yucatán y Mauricio Vila Dosal Beshano hesh sukile kutzokol upashal hachhehelas Yabach ayob yetel ulak nukulob utial uyilal uha sileno sol shimba betap white no lumes yolal uchukik le 209 el jabo kahak unos batelil ukastale halk abil white unos lumil México le banda ti música le 10ª región militar tubeta ukanan meyahilte tuyanal uyotoch no halachob le nos kanan meyaha yetel kayok hach hatustakov. Beshano kutzabal ojet bile tuyo lal lek asilek inos man tilep iskinil mano lehela tubeta ucham atal pachil le ukusalwa ubisal tulaka le anal teo yetel tulaka nukulok ana nukubulti unahilok kansa shok waitunos lumel Yucatán tuyo lal tun lehela Pacha utzoxal kanan meyahoba taktuk en el miércoles tilep iskinil humana. Lehela tutzaka hotbil le ushnojochile Secretaría de Educación Loreto Villanueva Trujillo. Beshano ton mexicano ne ojele le nos batel utialukastale halkabilo kahtuk en el 16 de septiembre tukabil 1810. Beyo lehela holintap waitunos lumil México le kahtzok uyuchu le payaltan wa uyautal ukahba lehela tumen le yunkin kukaba tik yu Miguel Hidalgo Beshano ichilukashtal kansal uhacheta kana ni le meyahkubetal tumen le locutores waitunos lumil Yucatán tzokujolintal le colegio ti locutores mashop yan utzaikop jejelas kansahop titulakal le palalo watankel mob kushokop tuyo la lehela utialupahtal utzabal humpel hacheta kanan meyah utial uyilal uyutzil yetel ukanan ni le meyah kujolintal wa Yucatán yetel tulakal yokolkab Beshano kutzabal ojet bile le arquidiócesis waitunos lumil Yucatán yanu kansikov le evangelio tile ukahil mayat anobo ichil umayat anob beituno le hela tuyolal le hachnohot kim besahop uholintikov waitunos lumesh Beshano kutzabal ojet bile takwalkila lailitan ukamal tulakal le macho ukatop okol ichile Guardia Nacional Vasco Castal y Telgela, leti uchukik tak 21.170 tulul macho kutalop titulakal unos lumil México utialka okokop y chilenos molay utial ukanantal nos lumes kutzabal ojet bile takwalkila o kuchukik tak u 50% titulakal le bukaku tukultal ukastalo Beshano kutzabal ojet bile le unupu le jejelas
yichcheu yetel shiwop sukuhantalo waitunohlumexe yetel le uchben kahil maya obolehela tsokubetike ukanal setenhant bil yabachti uyichilecheu yetel shiwop waitunohlumil Yucatán lehela be utuyala hil le unohochi recursos naturales Tile unos molayil shakal kashanov kuyala centros de investigación científica Guaytunos Lumil Yucatán y un Jaime Martínez Castillo. Bejano kutsabal ohet bile utia lukanan talma ubetikas le kohanil kukabatik neuropatía diabética hachcheta kanane ukanan tale chuhuk tukik el mako yetel utia lukanan tal uyantal humpel kustal mas hachcheta malo bashukat uyale hela leti ukanal tak utial uyuchul malo kanal ubetal ejercicio yetel ulak jejelas kanan balo uchilukashtal umas malo tale kustalo beshano kutsabal ohet bileche humpel ulabil kohe lehela mashane kubetik tak upe tik uko watulakal uko huntulmak tuyo lale lehela hacheta kanaan ubetal wa utsabal utumben kohmak Bale hachtulakal mash ohetmil utsabal tumben kohobe matuk atal ketil hesh lekus signal yetel juntulmak beshano kutsabal ohet bile atal mauseten kabet kunsal le chuhuk kuyalal azúcar refinada lehela he ubetik umas maloptal utoh olal make Yabach utenele kubetik tak ubekech talmak wa sempolok make upatal bekech yetel kutsokole kubetik tak uyuchul humpel hanal mas hachetah malo kutsokole kubetik ustakti upuksik almak tuyo la lehela hachetah kana ubing tulakal mak tuyiknal huntul sakya utial hatsoloki bish mas hachetah malo utial ukananti ukustalo Beshano mako hachkana kambanahano utial ukananta leknohlumesha acuacultura yetel sustentabilidad yanutsaiko jejelas kansahop ti kansashoko tu is educación básica kukashtal yetel lehela le tiuhetzel le ukananta le basho bakik pach lehela utial utsabalumuk tulaka le políticas públicas kubetik yabach ti lek ashobo beituna iwet kahnali lesh ichile sutuka tankambim vale yankanka sut pa tonesh tukate ¿Sabías que el 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? México es parte de esta convención, la cual garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Quieres asistir al concierto de Ricky Martin este 21 de septiembre? Ingresa a yucatanforpeace.com y selecciona el lugar de tu preferencia y número de boletos. Y listo, tú puedes formar parte de este gran acontecimiento, orgullosamente celebrado en Mérida, Yucatán. Tele Yucatán. Cumplimos 11 años de recibir estudiantes de licenciatura que desean conocer nuestra labor. Súmate a esta comunidad. Te damos la bienvenida. Queremos escucharte. Te invitamos a participar en esta edición del Encuentro Universitario con el Poder Judicial de la Federación. Aprende y participa en los talleres y conferencias que tenemos para ti. 14 y 15 de octubre, Ciudad de México. Cupo limitado. Entrada gratuita. Inscríbete en www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte, el poder de la justicia. Beshano kutsabal ohet bile takuwalkila tan umista yetel upatal hatsustulaka le hal hau paitunohlumil Yucatán. Kutsabal ohet bile lehela kuyuch pahle yetel uyanta manalti miltulul mako tutanyo la ho humano meya ichilobe servidores públicos jejelas molayob yetel ukahnalilob le jejelas hal hailobo. Beshano utial upahtal utsabalumuk tulaka le meyaho kubetal utial le kap el tanobo. Beshan ukastal uyantal le kansa shokop ti educación indígena kumeyaho yetel kukashtikop utano malop ichmayay
tzokubetal umokanil mulmeya yetel uno kahilo Campeche yetel Quintana Roo utial uholin tikoble nos kanan meya kukabatik maya WhatsAppon lehela utial upahtal utzabal kansa utial yetel ukabet kunsal WhatsApp utzabal solnu kwa kansa titulaka le masho yambalo kanan ukaniko tile mayatano lehela utial leh kansa hopti educación indígena Bejano kutzabal ojet bile upatal ma upahtal uenel juntulma que lehela leti humpel tile kaso puyuchu ti tulakal masho kutzokole lehela hachiaba yabach utener kuyuchul ichil ukahnali lo Yucatán beituno leken uchuk lehela hachkanan ubigmak tu yiknal kuntul tsakya tumenchen leti upahtal uyalik basho tsakilo yetel bish una utsatantal le kohani he Bejano kutzabal ojet bile le upak altin mako le kohani kuyalal shiyahla achil leti humpel ti le kohani lo leti humpel ti le kap el kohani lo hachiap ubing kashbilutsa kalte centro dermatológico waituno kahil hoy kutzoko le lehela hacheta sep yetel yap upak al bale wahach kutzatan tal tukini lobe ma yap usahbe ensilili Bejano le nos mola iwa asociación civil kukabati kanankap tush kukananta le yok olkap yan ubetik 10 LLGlas meyahob lehela ichil upak al cheop ukananta le knos lumesha ti tulaka leheloba yan uholintal te kibe kukabatik yunsil yetel ujalikop lehela yetel uyanta le fondo utial cultura yetel desarrollo sustentable tile ayuntamiento waitunos kahil hoy más tucuba manalti 187,000 el peso, beitutzak ajot bile nohochilo y un Mario Arturo Gamboa patrón. Bejano kutzabal ojet bile yash juntene yang ulilal le chan sak bandera waitunos lumil Yucatán tu yobla le uta uto olil uyichmak lehela kambal shokop tu is primaria yetel secundaria kushokobe más anchahop y chilenos kanan meyah kukabatik ver bien para aprender mejor le tiop politik le nos kanan meyah tu yolal utzatanta hilop lehela zapohetvil tumen le ushnohochil desarrollo personal yetel social waitunos kahilho Magali Cruz Nucamendi Yetel utzikbalil tubehil kan sahop utialu kuchilil kahtal el meyah kumul betal te campus ti arquitectura habitat arte yetel diseño tile Universidad Autónoma Waituno Lumil Yucatán holintab le usemana il kahat 2019 Bejano kutzabal ojet bile tulaka le macho puyantalob y Chile 17 tener nos muchbal kuyal al cumbre mundial tile premios Nobel de la Paz hachian uyubiko uhachkir le hanal kubetal waitunos lumil Yucatán yetel way México yetel utialupasta lubeta lehela kuyantal 7 peler unahilo menjanal de Centro Internacional timuchbao way no lumesha Bejano ichirula kanambalo bek saik awohelte eshe tak martes ya que tzok u registro tulakal le unahilo konol hanal tuyotob uyok subau ichile nos kanan meya kubetal ichiluchukik ukanten Merida Restaurant Week lehela kutukultale yanuholintal ukahal tukinil 30 de septiembre y yetel utzokol tu kinil 6 de octubre waituno kahil hoy Bejano kutzik batale kan balshokop de colegio ti bachilleres tu kahil muna yetel ujejelas halachiloble unos nahil kansao tu beto el tusil el tush ancha 296 tulus kan balshoko Kansas Shokop yetel meihil makop le uno nahil kansaho. Bejano ichileno muchba tush holin tapukahal le nos kanan meyah kukabatik leading by example
tile no muchba, cuya la cumbre mundial, tile premios Nobel de la Paz, le no jalacho y nos lumil Yucatán y un Mauricio Viladosal, y tele ushnojo chile nos muchba, boku kabatik Ekaterina Sagladina, tutsaho umalo uchlil timanal miltul tankel mokutalop tijejelas, unahilop kansah tulakal yokolkap. Beshano uyabi le tankel mob kuyantalov y chile no muchba ukabatik leading by example tile cumbre mundial tile premios Nobel de la Paz tu chuka le hach uyabil buka tankel mob kubino tile muchba heloba beyo kuyala le anchas manalti miltul kambal shokop tile hach chetah malop unahilop Kansas y México yetel ulak nachno lumo. Beshano le ushnojo chil holintik le nos muchba utile cumbre cubetal white nos lume she. Ekaterina Sagladina tu yala he. Le nos muchba ku holintal white nos lumil Yucatán yetel waihoe le tijum el tile muchba hach chetah kana no cubetal titulaka liok ol kab tumen o umuchik umasach chetah yashunten umuchik umasach chetah yabil titulaka le macho tsaan le nos bolo tiobo beyo le ushnojo Chile Secretaría de Fomento Turístico Michelle Friedman tu yala he le nos kajola kuyuch pahle tu yola le mulmeya kujolintal waitno lumesh beituno iwet kahnali le Chile sutukatan hankabin vale yang kasi patonesh. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Antes, revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos 4 días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Problemas en el hogar, amor, suerte, salud, trabajo, negocios. Véanos de 11 a 11:30 de la noche por su canal preferido, Comuna Universal de Videntes. Shano tuyo la lechiculil setenmeyat okujolintal tumeleno halachi Mauricio Viladosal utialukaitik lekno lume shakuchik pahal umas yabil meyahob sokutasal waitno lume she lehela chen kuketel yetel le shokot sokubetal tuwinalil agosto tushkuyala le 379,204 tuluf meijilmakot sokuyoksalob y Chile Instituto Mexicano de Seguro Social lehela kuyesik lenohoch iskanta kubetal utialukashal utsabal meyaki kahnalilo yetel ukatiale kuyesik 3.4% umas yabil wakuketel yetel lebuka meyah anchati leha mano Beshano ichilukashtal uyoksal mas yabil tankel mo kushoko ichileno kanan meyah utialuche besale corrupción le ushnojo chil le unos nahil anticorrupción y unos lumil Yucatán Graciela Torres Garma tu tsipta humpel anil mul meya yetelus nojo Chile Universidad Tecnológica Metropolitana y un Mauricio Cámara Leal Beshano ichilu kastal utsabal humpel hachmalo meya yetele hanalo hachkiktako yetemalo tako utsabalo le cole lo kumeyahob tutanyo la hob y Chile kuchilo kuyala espacios de alimentación encuentro y el desarrollo tile jejelas kahobo kuk amikop kansahob hebala kine kutsabale kansahioba meya kuholin tal tumenle unos nahile dif waitunos lumil Yucatán Beshano utialu pastal upatal el unos behilman yetel mulkustal yetel jejelas ukahil mayao sab kahot bilenos kanan tukulil meyakuk abatik ubehile mayap lehela yanubetik utsti yes el jejelas kahop waitunos lumil Yucatán Beshano
tz'akyahop, suku tz'akop yetel shiwo, yetel kan sahov, tile Universidad Autónoma Huaytunoslumil Yucatán, tubetob humpel nos kanan meyah kukabatik guía utialemak kukambale. Lehla humpel nos kanan hu utialupahtal uyilal uma alobil le kuchilob yetel le tz'akop suk ubetalob tumen lemako kutz'akop tukahalobo beishan ukanantal mausatal le uchbembalob kananobo. Beshano kutzabal ojet bile yung Adrián Curiel Rivera leti tzab beyutumben nohochil tumen le nohochil le Universidad Autónoma de México yung Enrique Graue Wichers le Centro Peninsular de Humanidades y Ciencias Sociales y le UNAM Huaytunos Cajilhoy le hela utial umeya ujabil 2019 tak 2023. Beshano le ushnohochi le Secretaría de Cultura yetel Artes Erika Millet Corona yetel ushnohochi le Museo Regional de Antropología Palacio Cantón y Bernardo Salvide Primo tubeto civil elumok animul meyah lehela utial difusión cultural tulak lehela utial uyutzil ukahnalilo Yucatán yetel macho shimbati. Beshanok tikbatik teshe kutzokoluman las 12 acá miércoles ya que kutzokol tunoslumil México de más ubetma unohochil unoslumil Polonia y es el Premio Nobel de la Paz 1983 le cualesa utial uyantal y Chile 17 nos muchmal cuyal al cumbre y le Premios Nobel de la Paz Huaytunoslumil Yucatán. Beshano yetel usilal uchangnok ilo polvi tunich winklalo yetel utzabal yung Alfonso García Robles Beitukaba le explanada tile Centro Internacional Timuchbau le no halach Huaytunoslumil Yucatán y Mauricio Viladosal tutza umalo uchlil titulaka le macho kukuchlob Chile 17 tenel no muchba ti premios Nobel de la Paz. Beshano le catujolinta le 17 tenel nos muchba cuyal al cumbre mundial de premios Nobel de la Paz le no halacho Huaytunoslumil Yucatán y Mauricio Viladosal tu kata ka uchuk meyah tu yola le hets olal le hela ka uchuk sansamay kuyala. Guayanone utial atik pechak tu yola le hets olalo. Beitu hetzile ushnohochil le nos muchbao tile cumbre mundial Ekaterina Sagladina le hela y Chile kubentantu tushta le ka tu holinta ukasik le nos muchba beta Huaytunoslumesh tu yo la le premios Nobel de la Paz. Beshanok tikbatik shele ushnohochil le nos kanan muchba kuyal al cumbre mundial tile premios Nobel de la Paz Ekaterina Sagladina tu kaholta le kanan me yakoholintal tumen le nos halach Huaytunoslumil Yucatán utial uholintal le kanan me yahil yetel anta utial kapacha hak ubetal le nos muchba el tile hacheta kanan muchba ubetal titulakal yokolkat tulakalon kabet muchik tulakal iskantbau utial uchehel el guerra nuclear. Beituyala le Premio Nobel de la Paz 2015 yun Irán el fan lehela tuyala y Chile nos kanan muchba kuholintal Huaytunoslumil Yucatán. Beshano le unos nahiltzak Huaytunoslumil Yucatán kuyala alta especialidad Huaytunoslume she ubet matulaka lisba utial utzatantal waka uchuk waba ashtuyola al kohani lob tuyola al uchul le chetah yabach ula bo Huay Yucatán lehela ichil le nos kanan muchba kuholintal tuyola le bolo nos bolo kuyala al Premios Nobel de la Paz holintap Huaytunoslumil Yucatán tukinilo 19 tak 21 ti le unalil septiembre.
Beshano kutzabal ojet bile tulakale macho ukat utzox ushoko tuyola al preparatoria y anupasta lil tiopak desla domingo utial utziptiku abawa uyoxikuba be aspirantes utiale bachillerato tilinea kutzabal tumele Universidad Autónoma waitunos lumil Yucatán. Beituno iwet kahnali leche telekala me yaho bakut okol behla sukile me yahna atiales awet kahales Julia María Chanchiku kashiktesh yetel yabachutir yetel filikbati ulak istinil shantal. ¿Cansado de los trámites engorrosos? Cuéntanos tu experiencia en Tramitomanía. Solo debes acceder a yucatán.gov.mx/tramitomanía